अक्षेश्वर महाविहार या प्राङ्गणे चुङ्गु गुम्बा या भित्ते चित्र हुने गुज्याको चागुदो 2072 साल या त फुकच छेटी जुगु थुगु गुम्बा या बुद्ध मूर्ति व बुद्ध धर्म लिसे स्वापु दुगु चोकिपा फिङ्केच्या कोचागु लस्ता भित्ते चित्र चुएत ग्वाली यापी कलाकार त आदि रत्न बजाचार्य सम्यक शाक्य युनेस शाक्य शान्त रत्न शाक्य या त लिसे आर्थिक ग्वाली याना दिम पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली या जहान राधिका शाक्य या त सुबा पौद्य छागु ख थुगु जाजो बौद्ध विहार संघीय नाय नानीकाजी साक्य या सभा नायसी जुगु ख जाजोले नाय साक्य गुम्बा चुङ्गु किपाया पुनर्लेखन गु कठ जुल थैगु बारे जानकारी बिया दिगु ख त्यो चित्र चयोपटी ज्या ठुके चाहिँ सरदार पानपिन्सा चाहिँ ठुके चाहिँ त्यो गुम्बै त चाहिँ धार्मिक रूपे वातावरण देमा त्यो किसिममा चाहिँ त्यो चाहिँ चित्र चया त्यो गुम्बै रूपे चाहिँ धार्मिक वातावरण रूपमा जनावया चौजुल अहिले करिब करिब ठो चाहिँ जिरा लगे जो 45 साल चाहिँ ठो चित्र निर्माण यापटी खनिरु ले अनलिप चाहिँ ठो जुजो जुजो झिगु ठो 72 साल फुका छ वया तो चाहिँ ठो ठुके डेठा ल्याउने ठुके पिने चाहिँ तको चिरचिर परे दिया तो चित्र एक त प्लाजल दोस्रो चाहिँ तो रंगना भन्नुको जुल सो चाहिँ फुके चिरा परे जुन ठुटा स्याल चाहिँ मया से मजल तो चित्र अति कम बाला महत्वपूर्ण जो जे ठन स्थानीय चोपी कलाकार पि पासपिस चाहिँ ठुटा चाहिँ याना तो चाहिँ स्याल चाहिँ सम्पन्न नख अथे आर्थिक ग्वालियाना दिम पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिया जहान राधिका साक्य थ जन्म जुगु थासे वया ग्वालिया खंगु लस्ता जागु थासे वेगु दिनेन थम फु चागु कठ ग्वालियागु प्रतिबद्धता पंका दिल कला साहित्य संस्कृति त जक चाहिँ मको र बुद्धयुग उपदेश अनुसार बुलिन दुख स्याचोपी चाहिँ नि मानव तत्व मनु तत्व नेपाली तत्व वेक अप नि लागिन जे फु चाउ जो क्षमता चाहिँ नि भ्यावे जुतले जे ग्वाली न याना वेचनो जाजोले कलाकार आदि रत्न बजाचार्य नापा तिब्बती शैली डेका तगु फिटे चित्र आ नेवा पहल डेकागु धका जानकारी बिया दिल छौ गचिरहला झिन्यवा टेप्रिया तिब्बती नि हिसाबमा च्याटल गाला तिब्बती नि जाछि चाहिँ नेवा भति चाहिँ मला नेवा जिन चाहिँ खास हामीलाई उस्तो सम्पटी म एसान प्लामपटीले चाहिँ रिपेरियापटी जुगुलिना प्लामपटीले चाहिँ रिपेरियापटी जु याना जनपटी जुलजिना मलाई ठजापटी लिन खास वास्तव मको आठो मकसाना चाहिँ कासर घाट हामीले अलि शान्त पासा अब एका चाहिँ ढोको अछि यही मुटी जुल मलाई ओजु पार्न कास याना बेगट घाट या चाहिँ आज चाहिँ कलर क्लियर चला सम्पटी जुल न चाहिँ ढोको अछि या सम्पटी जुल मलाई अब जिबे निम मिले जुबले याना भनेका आठुके खासला पहिला न्युम्जगे खम्फला लिपे पेमो जुल पेमो जुले न चाहिँ नि 2-3 मिनेट अहिले हाने न्युम्जगे रातका न्युम्जगे न जुल अहिले त जी 6 महिना भिटे जाजोले दाभरि नरेश साक्य फिटे चित्र देखे त खर्च जुको आर्थिक ल्याचाया बारे जानकारी बिया दिएको खस बागमती प्रदेशीय सांसद ज्ञानेन्द्र साक्य संघीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष करुणा रत्न बजाचार्य व संघीय संरक्षक दुजा बाबुरत्न बजाचार्य फिटे चित्र व बौद्ध विहार संघीय याना वया चंगु जाखया बारे थथगु खतया दिएको ख चित्र लेखन बोझ जम्मा चित्र चोइयो जम्मा खर्च 3,50,000 रुपैयाँ प्लास्टर पेरिसको रंग रोगन यानो यो जम्मा खर्च 1,13,560 रुपैयाँ छिवो प्लाइवो फोरमा गई जाइन जम्मा 43,000 खर्च जुल क्षमा पूजा याना जम्मा 35,000 खर्च जुल जम्मा टोटल याना 5,10,060 रुपैयाँ खर्च